Hi! Kamusta kayo amin? Siak ni Lara Blaza, 19 years old, naggapo kiti Queen Province of the North, probinsya iti Isabela. Agad adalak ijay Isabela State University, main campus, ili iti Etchage, mangalngala kiti Bachelor of Science in Tourism Management. May sapay kadi siak ni Lara Blaza, your Miss Ilocano Defenders 2021 from Isabela. Agbyag Isabelinos. Hello! Siya po ni Blessing Baracao Lorenzo, ni Miss Ilocano Defenders 2021, Ilocos Norte. Siya po ti may isa nga independent woman at sa pamamagitan ng aking pagiging independent ay naniniwala po ako na kailangan mong tanggalin ang pride sa buhay mo dahil walang yumaman dahil sa bride maliban sa gumawa ng sabon. Thank you! Naimbag nga rabi kada kayo aming siak ni Jasmine Pascua, Ilocano Defenders, iti probinsya iti Benguet. Tourism student at saka iti experience ko iti pinagbiag kat adya imbatan na kami ni inang ko nga agtawunak iti talo. Hindi yun hadlang sa amin na magkakapatid dahil andyan yung papa namin na nag-alaga sa amin at nagmahal ng totoo. Uli-ulitak, siak ni Jasmine Pascua, Ilocano Defenders 2021. Naimbag arabiyo amin, siak ni Berna Grande, agal alaak iti Bachelor of Science in Marine Engineering, Miss Ilocano Defender, Ilocos Sur. Kadlaawak kada kayo amin, siyak ni Genevieve Gutierrez, may sak nga nutritionist dietitian student. Siyak it nagaputi probinsya ti Quirino. Kablaawan kayo amin kailyan, siak ni Rian Jane Panganiban, may saak nga kolehiyo, nga agal-ala iti kurso nga edukasyon, nga nagapo iti probinsya iti Kalinga. Once again, I am Rian Jane Panganiban, your Miss Ilocano Defender 2021. Naimbag nga rabii kada kayo amin, siak ni Christine May Paray, Ilocano Defenders ti probinsya iti Apayao. Kumukuha po ako ng kursong Bachelor of Science in Tourism Management. YOLO, you only live once, kaya kung may gusto kang gawin sa buhay mo, gawin mo. Once again, I'm Christine May Paray, Ilocano Defenders from Apayao. Kablao kanda kayo amin, siak ni Karil Joy Tagupa, mangalala ti Bachelor of Science in Tourism Management, Miss Ilocano Defenders 2021, Cagayan! Ululitek, siak ni Karil Joy Tagupa. Kablao kada kayo amin, siak ni Bea Alop, Miss Ilocano Defenders 2021, Pangasinan. Agad adalak di University ti Eastern Pangasinan. Bachelor of Science in Hospitality Management ti Alalaog. Second year ti kolehiyo, ululitak, siak ni Bea Alop, Miss Ilocano Defenders 2021, agbyag ti Pangasinan. Naimbag arabii kada kayo amin. Siak ni Maria Janelle Sahor, siak iti Miss Ilocano Defenders, mangirepresentar iti probinsya nga pakasarakan iti Asin, Pangasinan. Siak kat may nga estudyante nga mangalala iti kurso iti Bachelor of Science in Accountancy ti Urdaneta City University. Maminsan manan, siak ni Maria Janelle Sahor, your Ilocano Defenders 2021, na mangibagbaga, it's more fun in Pangasinan. Kablaaw kada kayo amin, siak ni Julia Neri, Miss Ilocano Defenders 2021, from Tarlac, Bachelor of Science in Tourism Management. Once again, I am Julia Neri, agbyag, Ilocano Defenders. Kablao kada kayo amin, ako nga po pala si Marianica Lopez Dayag, Miss Ilocano Defenders 2021 from Abra. Nag-aaral po ako sa Cagayan State University. Ang kukunin ko pong course ay Criminology. Ulitin ko nga po pala, ako po si Marianica Lopez Dayag, your Miss Ilocano Defenders 2021.